ngoba ngiyabona isihlalo sakithi masiqhelile silahlekelwa inhlonipho nabantu abaningi ngabasiphathi ngokuqonda ukuthi inhlonipho bayazi kanti mina sengisondela nje ngoba bengihlala nomnikazi wazo betha nephuma isiqiweni angithi ngiyangithola intathethu yingakho namhlanje ngithathe isinyathelo sokuthi ngibone ubayede ngimchazele ngithi isizwe sakho lesisibungu ungabazondi futhi nabantu ababhekene nawe babuyise ngabakwenu inkosi yabo ngoba umdlombane wayethanda ukuthula ngathi ngamchazela ngathi mina yimi engakutshena mina uhamba nokukhona ubayede ngathi nansi ingonyama khonjwa yimi ngakahlala esihlalweni manje-ke ngimtshena manje kwekabhoko ingonyama yamasana ngoba bengisezingeni lokuthi manje bengihlala nomdlokombane iy'ngane zakhe ey'thandi umdlokombane ngoba ngitshena iy'nduna nje womtimande ngithi mina akufuneki nihlale eduze kwengonyama abafoko bengekho inkosi iphashwa ngabakwabi inkosi lokhu sekwathi inhlobo futhi umdlokombane kade nihlala nje bayithanda zonke iy'ngane zakhe umdlokombane ayikho ingane yakhe umdlokombane ethi mayithinteka ingane osedeni ngayithandi yikho ngithi ngonyama sibe sikhulu wena ubaba lapho konakele khona zulu wonkani nikhanda lethu sizinqola thina yini umsamo wethu sicela ukuthi ibumbane indlunkulu kaZulu kube nokuthula isendele kaMdlokombane libuyisane izwe la lenu liningi bengihlala naye mina wayesevele neplan yokuthi uyothatha umfana embeke kwenye district amthathe emunye kwenye amadodana khonke lawo makhosi lawo ayoreporta lapho ebese buya esezoreporta kuye ngoba sasikhuluma khona ukuthi akasakwazi ukuthi isihamba manje ngeke ngikhuluma into eningi lapha intatheli ngoba izinto zasesigodlweni ziyagodla ngoba kukhona ukujulile kufanele ngugodle okunye osasiphetha dokotela wathi ukhuluma ngenduna ukuthi induna yesigodlo cha umtimande lona winduna yasemashobeni umtimande ngoba induna lapha emashobeni nje ngiyacela ukuthi bafowethu simhlonipheni namakomedi akhona wengonyama namakomedi la ekhaya simhloniphe njengenduna nezinye induna futhi zimhloniphe umtimande lona ngobe lapha emashobeni nje ngangihamba naye mina umtimande ngekhathi sikaMdlokombane bonke nje laba engangihamba nabo ngekhathi kaMdlokombane nangu noprofessor nje uprofessor lokhamgayo bengihamba naye ngekhathi zoMdlokombane wena obhala umlando wethu wasu nangu uprofessor othi Nxumalo lo Nxumalo angithi uyabo abantu ababhala umlando wethu kwaZulu nabantu futhi ababesondele kuMdlokombane kakhulu manje ke ngithi mina sizwe sonke nawe Mdlokombane lapho khona sibumbe isizwe sakho futhi nawe Mdlokombane lapha khona ulwela uZulu nawe mntwana singahlala abantu bezodizwe lethu abanye begijima befuna ngaphansi abanye begijima beze lapha enkulu bezoluthi ngonyama ngeke sikuvume lokho thina masaphila thina begijima beyisayinise singazi bisayineni kufanele ukubathatha abantu bahambe naye ngonyama sizokuthiwa ingonyama sendaweni ethu singatsheniwe sofika esikini kuMdlokombane masingakhuluma amaqiniso ingonyama lena manje ngikhulekile kuyo ukuthi ayiqoqe bonke abakwabo bekwazi uhlala phansi nabo bafowethu yini enifisayo singiyini singayisebenza njengenkosi uyabo ngoba ngeke sisakujika lokho osekwenzekile yikho ngithi nalapho khona Mdlokombane lethu ukuthula endlunkulu ngisho uNkulunkulu bakho bonke ubathanda ingane zakho zonke wayithanda ngangihlala nawe yayinele ingane yakho ngathi nje khwasha ingane usiyothetha impela kwami uzungishayela uthi kunengane yakhe esendaweni ethile manje emfana uetshene mina ngo3 ngoba phela uMdlokombane ubeke engishayele ngo12 ngilapha ekwaGudusungane ethi we3 second ngithi mina bayethe ngiguqa phansi bayikhuluma nami ngocingo ethi ukuphi mfana ngithi mina ngilapha ekwaGudusungane ebesethi woza lapha ebengathi nje kulapha enqulwini ngotatazela ngifuke khona ebusuku ngibelesela imoto yebo ngifike ngithola isihlezi isilwane sokuthi situke isilwane sithi akuhlatshwe intondolo ebese sisosa bese kuyaphela ngibonge kakhulu nabantwana nje bonke ukuhlanganisa nje indlunkulu umntwana wasebindini okhulumela indlunkulu umntwana Thulani ngokuthi nje naye abekhona ekhaya njengoyise wesilo nenkulumo zakhe ngiyithande kakhulu umntwana wasebindini uyakhila indlunkulu namanje ngiyacela ukuthi sibambeni bafowethu nama-ofisa la ekhaya ney'nduna zonke la ekhaya ayiyeke ukubangela ingonyama yeke ukuhlebana ifunana iy'khundla ibangela ingonyama lento ekuthiwa yi-headache ngesilungu ningahlali ngomunye umuntu zinduna
nani nina enisema-ofisini behleba abanye ngoba nifuna ihlalo njengoba ngele inkosi ihedekhe hambisani inkulumo enkosini seniyihlazile inkulumo ngoba inkulumo inkosi akufuneki ibe nestress inkosi kufanele inkosi niyeke ibuse ngiyanifundisa bafowethu ngiyanifundisa yekanje ukuhlebani bethu ngisathi awunayinduna intshontshe umlenze awunayinduna intshontshe isithu senkomo cha bo itsheni induna theni sibuyisele ebhodweni khona enye induna intshontshe yafaka ijazi ayikhumbulanga kimi yafaka ijazi kathi sithi bathi bahlabolo ngomntu manje sokuphuma ijazi abantwana bacishe bakhala abantwana uyakhumbula ukhangela cha bafowethu ngiyabonga kakhulu ngelani ingazigqilazi lento sefakwe ebhodweni ngiyabonga kakhulu nduna ngithatha intambo-ke ngiyibeke enduneni-ke yala ekhaya ngoba nama ngiyiphethe phela yinduna yami awunayo induna enye Awulanda hayi no siyabonga